Hello guys, ikaze nanone kuri YouTube channel yanyu Tuntu n'Utundi. Uno munsi tugiye kubagezaho urutonde rw'abahanzi bakize kurusha abandi muri Afrika muri mwaka wa 2019. Ni urutonde tubagezaho twifashisha urubuga Forbes magazine rwakoze icyo cyegeranyo cy'uyu mwaka wa 2019. Niba ukunda ibiganiro tukugezaho, reba ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi Oliver Mutukuzi ukomoka mu gihugu cya Zimbabwe. Uyu nguyu ariko bikaba ari akababaro kuko yitabye Imana mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 9 tariki 22 azize uburwayi. Akaba yarapfuye afite imyaka 66. Akaba rero ari we wazaga ku rutonde ku mwanya wa 10 w'abahanzi bakize kurusha abandi muri Afrika. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi Jidena w'imyaka 33 ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akaba atuye mu gihugu cya Amerika. Uyu nguyu ni umwanditsi, ni umuririmbyi ndetse anatunganya n'umuziki. Akaba rero afite asaga miliyoni 1 y'amadolari. Ku mwanya wa 8 turahasanga umuhanzi Masekela ukomoka mu gihugu cya South Africa. Uyu akaba nawe yaritabye Imana mu mwaka wa 2018. Akaba yaritabye Imana afite imyaka igera kuri 78. Uyu ni umuhanzi wakoze amateka menshi mu muhando rwa muzika, yaba mu gucuranga, mu kuririmba cyangwa se kwandika indirimbo. Akaba yaritabye Imana rero afite asaga miliyoni 1 n'igice y'amadolari. Ku mwanya wa 7 rero haraza umuhanzi Tinashe ukomoka mu gihugu cya Zimbabwe. Akaba afite imyaka isaga 25. Akaba ari nawe mukobwa wenyine uza kuri urutonde rw'abahanzi 10 bakize kurusha abandi muri Afrika. Ubu ngubu akaba atuye mu gihugu cya Amerika. Ni umuhanzi, ni umwanditsi, ni umubyinnyi, ni umukinnyi w'amafilime ndetse kandi ni umunyamideli. Ako niko kazi ke ka buri munsi. Akaba afite asaga miliyoni 6 z'amadolari. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzi Sarkodie ukomoka mu gihugu cya Ghana. Akaba afite imyaka igera kuri 30. Uyu nguyu akora injyana cyangwa se aririmba rapa, akaba akora injyana ya hip hop. Ku mazina ye nyakuri nka Michael Owusu Ado. Akaba afite asaga rero miliyoni 7 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanzi Davido ukomoka mu gihugu cya Nigeria, kandi akaba afite n'ubwene gihugu bwa Amerika. Akaba afite imyaka isaga 26. Akaba ari n'umuhanzi ubica bigacika kugeza izi saha muri Afrika, aho amaze kuza inshuro zigera kuri 2 mu Rwanda. Davido rero akaba akora injyana ya R&B, ni umuririmbyi, ni umwanditsi w'indirimbo ndetse kandi akaba anatunganya indirimbo. Akaba afite rero asaga miliyoni 16 z'amadolari. Ibi kandi binashimangirwa nuko na se umubyara aza mu bagabo bafite amafaranga cyangwa se mu batunzi bakomeye muri Afrika. Ku mwanya wa 4 turahasanga Wizkid, nawe akaba akomoka mu gihugu cya Nigeria. Akaba afite imyaka 28. Wizkid umaze kugera mu Rwanda inshuro zigera kuri 2. Akaba ari n'umuhanzi kuri ubu w'icyamamare ndetse w'icyitegererezo kuri benshi muri Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Wizkid ni umuhanzi, ni umwanditsi w'indirimbo ndetse kandi akaba ari n'umuyobozi w'inzu itunganya umuziki izwi ku izina rya Starboy Entertainment. Akaba rero afite asaga miliyoni 20 z'amadolari. Ku mwanya wa 3 turahasanga Don Jazz ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Don Jazz akaba afite imyaka igera kuri 36. Akaba ari n'umuyobozi w'inzu itunganya umuziki izwi ku izina rya Marvin, yamamaye cyane muri Afrika. Don Jazz uzwi ku mazina nka Michael Collins Ajere, ni umuhanzi,
ni umwanditsi w'indirimbo, ni rwiyemezamirimo ndetse kandi akaba anatunganya umuziki. Uyu nguyu akaba afite asaga miliyoni 30 z'amadolari. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi, umu-DJ, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo ndetse akaba anatunganya indirimbo, DJ Black Coffee. Uyu akaba akomoka mu gihugu cya South Africa. Akaba afite imyaka igera kuri 40 y'amavuko, aho ayoboye inzu itunganya umuziki izwi ku izina rya Soilstic Music. Uyu muhanzi rero watangiye urugendo rwe rwa muzika ndetse no gucuranga imiziki guhera mu 1995, aho yaje kwamamara ubwo yasinyishwaga cyangwa se yakoranaga n'itsinda ritunganya umuziki rizwi nka Red Bull Music Academy. Aho akaba ariho yazamukiye akaza kumenyekana ku isi yose nk'umuhanzi, umucuranzi w'umuziki ukomeye ku isi ndetse no muri Afurika, akaba ari n'umuherwe. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuhanzi, umwanditsi w'indirimbo, rwiyemezamirimo ndetse akaba n'umuyobozi w'inzu itunganya umuziki izwi ku izina rya Convict Music. Uwo nta wundi akaba ari Akon, ukomoka mu gihugu cya Senegal, gusa ubu akaba afite ubwenegihugu bwa Amerika, akaba ari naho atuye. Uyu muhanzi akaba nazwi cyane mu ruhare ari kugira muri Afurika mu kuzamura ibihugu bikennye, abiha imbaraga mu izamuka ndetse n'iteza imbere ry'amashanyarazi muri Afurika. Uyu muhanzi rero akaba afite asaga kuri miliyoni 80 z'amadolari. Niwe uza ku mwanya wa mbere mu bahanzi b'Abanyafurika bafite ubutunzi kurusha abandi muri Afurika. Nahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Niba wagikunze ukore like, share, urebe kandi ko wakoze subscribe.